Ke Voice of the People Party ha kejingelam UMLA ke Maulai ba Brightstar Marbanyang bat kejing senran lang kinongkit kam ke Women's Wing ha kejan miet arpun rew terek ujileu arajar arpun rew kilai kendo iu menteri ke tanat pulih putih ke jelang ba lakmen remboi bani kren halor kejing Siew Tulop Nonghikai lingba ke deficit grant in aid system bat kiwei pat kimat ki bakta ek pulih putih ha ke jelang. Hadin ke keren bat umenteri ubah Brightstarwell Marbanyang ulai tuhu akilat pathai Khubor ya kidau baka Sorkar ke pendunai ki Tulop jeng Nonghikai kani kelakta shibon ya ka higher education ha ke jela. Ulai tuhu nadu usnem kat kendai Spanyol busan ke Sorkar ke lawan ra ya ke University Grants Commission UGC pay skill ke jing Siew ke bebiang ban Kyntu ke pulih putih ya ke jela berok away. Henry hakini ki laisnem kini ke Siew Tulop Nonghikai ke lekela bat kam desyo ha ke UGC pay skill. Nonghikai minta ki yo de ke Tulop balabut de ke Sorkar Meghalaya de ke UGC pay skill bat na ke ekadau ke Sorkar Meghalaya kam shim labatai ne pensyai pa ulaong. Uba Brightstarwell ula ajing mut de ke paong lada ke Sorkar Meghalaya ke kuat de shisha baka kerdan pulih putih ha ke jela kan kiu bat kanumuan syedin try ha kamat kiwe pat ke jela jong kari India kadon kam ban ai di Tulop ki bala ai de ke UGC pay skill ban kringi ki breu ki betebet ban rung shigi kam hikai school bat college. Klem artetien ke pulih putih kan kiu irat sachisin Meghalaya ulaong. Mentang segi nak kalian kejungi kuka parti haringkat ki President dan Secretary jangka Women's Wing ki bidang kat lambat ni Iwan Bani Kendu iu Honorable Minister of Education Pak Lakmen Rembui ya kaban penpau kat tu di sukia nak kalian kejungi habis bat ka ke deficit grant aid system kaba UE ba ka nak kalian jangka Sorkar ka persang ban daidiu ya ni bat kani kan serta pat habis bat ka higher education hapo kan ka jela ka jungi te ngiwan nomor play hakini ki arts nem nice nem gibla no kai wangi I kalong ba kum ki Nonghikai hakini ki deficit colleges mau ki yo ya kata ka UGC pay skill then rei hakini ki arts nem nice nem ga recruitment ki ba kat ki badon ki ba yo rei ka supla kalong ba onda kila yo ya kam haka appointment letter ka jungki kam de issue ka UGC sanction post rei kala kumui pat dia kata nak kalian kejungi sekolah ba kata kan kata shibun ya ka quality of education hapo kan ka jela kejungi namar la da giong ho ya appreciate ya government limba ka jiku kejungi benong ba government ka sokya ya ka jinglong jiman jong ka education hapo ka jela kejungi ndai ko bangi nak kalian kejungi ko aban bu kolong ba mo la da ko ban improve your education you have to attract the best you have to attract the best hakanika teaching profession Teka wini kita beli ke attract iki bebun ke teaching profession ke kata ka bangiyo ya kata ngiong kata ke UGC pay skill. Dan rei menta kani ka Sorkar ka persang ban bendu no ya kata. Te kata ri ba nak kalian kejungi so ba kani kan kata mar balai ya kani ke UGC skill of pay la introduce ya kana do kat kandai spa anyu kesan. Bagi situ aku suka hi kalau ban attract ya ki good teachers. Mau hari tu Khubor le sila dengan keren. Le si ki babun naki pardo prasam ki jungi le si kim don qualification. Dia ban attract the best ke government ke orang ya kan ni. Jadi mak tahu ki mau Khubor ban masya ki babun ki Nonghikai ki colleges ki babun deh. Kita ki ban apa? Kilawan kila Arab ni sungguh ki atau Khubor. Nerimen tapan kalau suling kalau ma onda ki kun Samla ki jungi. Ki pardo prasam ki jungi kina tristom kila kiu mo kidon the required qualification henry mentapan radi ka paling jungi pan mo 50 years kani kham kala kawai ke government hadir kawai government kawan ki kham kata nama ki stu nama kita ki bahaswa ki I jingai mo kum do improve ya ka education po jela ka jungi kani kawai dan rei kum mangi I mentapan kani ke government kali kuno ka persaman weng no kata tengi ni so bakari kam daidu habis bat ka education hapo ka jela ka jungi bat nak liang jungi I persya jur je kata te kata di bangi kwa manwan bat ni pesmo ya education minister hanika jamiat kek ka assurance bu ayu I kumba ka jungi kran ka jungi education minister open power jing so kia mo ba government ka la shim shibun ki steps to ngatai
tak syong haki piru ki mo ki media person ban study ke steps ki bago government ka shim ni tang away pi nak kalian kecungi ong to i appreciate da government ka sokia ni tang ba ni le ban weekend mo ba ka government ka long serious but ka government la ka ong ka sokia education ko mo pindu mene ka ban attract the best and one way ban attract the best kali gani ka bala asam pusnen kala don dan ri ya kata kini government ka pasyang ban weng no te kum bakalong ngani thu ipi ka kata ba hagini si kamta yo shibun ki complaints na ki school what hagi school mo habi di ki deficit post what adu ki school nata ki college ki polok ki jungi mata ki bla song than don ki post mata la kum ba license bakla la license perkhat mapi deficit school berkum juru hagi deficit colleges la song than adu mata kim pat thet te kum nongin ki nanti ya ka quality of education la kalau hapo school la ni hapo ki colleges But sekawai ka pi ka jing don jong ki ka mo ka deficit system la hari ki school ni bet la sorna hanong kandong ni ki bring ki join bet na mar ka salary ka biang te ki ka benefit ya ka society jing bro ki bring jing tangan sor re sanong kandong ru te ka UGC pay scale ru kumbayong i emini mentan kalong ka jing tumu right from the beginning kadai ban attract talent to the profession ban attract good people ban want to teaching profession re kumba kalong banta government ka persang ban do away with this UGC pay scale ni ka ngi na kalian ka party ngi so ngi meha na marba la pile kum ta la government kom ka persang ban improve your education re at the same time they trying to do away with the UGC pay scale kata kan impact sibon your education ka state but kan long kata sibun ya ki khun samla jungi ki barang ni da sakmat barang kiu ne ki barang pas ki barang yo ki degree ki ba pair ki pas ya ka net ki pas ya ka PhD ki don ki publication ki jong ki dre benta la ka government ka le komni de kan mat track shoot but ka teaching profession kan long shoot kata ka balong permanent mabun kin chuan de ka jakari temporary shelter ki tang shola chui kin no ngi kum ka party ni so bangi me ha ya kan tai de ka jingwan jongi bani kundu minister pi so ko long ba mo long kelak don kan ni dei balai la pi kwa banong ban improve mo fi create ki post ki bathamai ru mo ling ba ta ka people's college la ne ki babon ki wei pan te extend ta ka ju kan segini ru mo da ka di ka ju hi ka UGC pay scale shakita ki wei ru kan kata dei ka ba nakaliang ka juni kong ka party ngi so ban ben pa ndai benong ba ya kan ni ka bala don ka ba mo ka bdi ka ba biang tam na baro kata ndai ya kan ni pi on improve pi weng no ya kata pi ora na ka ba mo ka ba kham hapo ka ban penduk nong ya ki nong te extend nak ta ka ju kan segini ro mo da ka di ka ju hi ka UGC